20 টাকা জাত তাই 10 টাকা জাত লাইটার আমো 2 বান্ডিল মানে 2 প্যাকেট হাইতলাংখা তালতি হেমদা ফালনা হানো आम परे के ओ जे मोखां सजानाय गार्नियार फेस वाश आमो तलांखा आरो पैकेटो 100 पैसा दं आमो तलांखा आमो कासा दाम रमदि 65 की 70 प्राइस दा के गार्नियार मेन बतलांखा मेन नै आमो चलार सजानाय आमो के 15 पीस तलांखा आमो 137 प्राइस कासा 5 पीस जे हिमालया फेस वाश दं आमो 85 पीस दं माने आमो तलांखा 17 हाय दं माने के पॉन्ड्स जे फेस वाश आमो तलांखा 85 तलांखा 85 जे पूरा दं माने नारंग माता कटाल कोई दिन आगे आम काचापान फालिया को आम तलांखा इनका आम परे के अम्ब्रेला माने छाती हालां तो माने छाती तलांखा मोटामुटी तुम माने 60 है तुम माने फालका 15 है फालका इनके ताई बाद बाकी जे तलांखा का बरो तलिसा है इनके फ्लैग तलांखा एक बांडिल 2 बांडिल दं माने अडेक फालजा इनका ताई अडेक तलांखा का बरो इनका आम परे गुल फ्लैग तलांखा रमदि एक बांडिल तो काया बांडिल तो 15 दंगो itu 35 tahay dong 35 paket hay king utonggo 5 tahay 5 ta king paket ando total manoi tlang jaka shampoo ako LED balo tlang ka motamoti tukak onek tlang ka ang kisah khai tong terus ekhano taku jara ang je nuk mani list khai ang je nai tong mani ke tlang ka rom di 27000 above rom kan 27000 se above hati rong bising rang tlang ka om no ton man ang kes rang asap kelang jaya rang tlang ka 800 ni kisah upor hai 800 ni kisah upor something ke am pore ke koin dok kan tonir mata koin ke koin ko 1000 kasar rong ni 1000 na koin ke ang lekha jaya to bang tong no mani koin dok tlang khang to tabo asta se to te ha cek khai nai tong to tak su jorang je nu man om su tlang ka amo mia thanai horo horo tlang ka boro o gana ni je dukan tong marok to borto ang to dati sopano tai rok to 11 jar tong hotel bo tong ba gana borok samani borok 11টা hayo tongmani o jaga 11টান pore thang borok mane hotel tongla borok khana ni bagui soguya koi kalangai thamani 11টান pore tar unmani tlang khana borok ekta duita rogo ataimo tlang kha borok ani mungke komles deborma an mung kangke haino kacha mane glisari ko coffee botongo coffee phalo ke plastic yang ni tukta ni face wash hoite cream rok cosmetic ta Plus ini school ni cara ni bag kata kolong atau itu tukang tu pun tonggoy mudah-mudahan